Dia ni aku boleh bang pergi nong sana ini video. Hakan ni video mentah. Kum bambaro pilih tim sepang katma Israel pada Palestine ke kan bejah kategori. Mentang aku abang warna HP. Sepang ba ki ini kini ki Hamas kidai ki nei kimi manu balasangnya kini ki Hamas. Mentang hanya tu ba ki tak ki Hamas mo ki Hamas kidai ki nong senong jonggari Palestine. Bat kini ki Hamas kidai ki Muslims. Kidai ki kenhun san partai lani ngilak badong akati nong we ki politics. Kini ki Hamas kidai ru ki nong sono lani ki leno bapaniap beriau. Bomdon kajing isen kini ki leno lani ki teroris. Kila jan Yusrim kum ki ISIS. Ke headquarter jong ki Hamas kadon ha Gaza City. Kani ke kunhun seng las sengnya ka hausnam kat kendai spa prapulai las dang ningkong ka ha Palestine katanan jong kani ke kunhun naki Muslims lani ki Muslims brotherhood. Hamas ki kuat ayu nakari Israel. Ki Hamas ki kuat ban penkelah Muslim yakari Israel ki berdai ki Kristen. Takadau kani kasma bat kini ki baro ki jia hari Israel namar ba kini ki Hamas ki kuat ban penkelah Muslim ki Kristen. La oma kini ki Hamas kajing serkai jong ki long take kum ki ISIS. Ini video do ben sambiang ku boleh sebut.